silungele ukukholwa sesinekuthula naNkulunkulu Nkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Lokuthi bazalwane njengoba sibitwa ngokuthi sibandakanya kaNkulunkulu kusho ukuthi ufuna sikulungele lokho. Amen. Bese kuthi ngalana ku-12 lapho lithi khona ngakho-ke bazalwane njengoba uNkulunkulu ubesihawu lesikhulu ngakithi ngiyanincenga ngithi nikelani lithi vayele kube ngunikelo ophilayo nalongcwele nalomukelakayo kuNkulunkulu. Amen. Bazalwane lana ubuka kalana nalithi livi ngakho-ke kusho ukuthi yivole-ke iyakhulumeka. So nawusuka ngale ngemuva lokuthi asinike ukuthi ngalana asinike lithi ibe ngegcwele kuNkulunkulu. Amen. Bese kuthi nawubuka lemtimba yethu inetimbo letiningi lokuqukethe kuze kube nomtimba. Amen. Njengomuntu nje bazalwane kuyimoto nje ukuthi inenjini inemathani njengathi-ke bazalwane singulomtimba lesingiwo zona sinemehlo sinelulimi sinako konke but-ke konke bazalwane kunemsebenzi wakhona. Amen. So kuloko bazalwane kunetimbo letitentako ngitawubuka nje bazalwane njengelwimi nje bazalwane nawufundza lapha kuJakobe 3 sasho Jakobe 3 verse 6 lapho khona ukhuluma ukuthi lulwimi bazalwane lingumlilo. Amen. So lokhu lingumlilo liyabhubhisa liyabhubhisa phindze lishisa nje konke. Amen. Ngenza nje lelwimi nje kusokuthi lomlilo lolwimi kuphi lila emtimbeni. Amen. Bese siyabuya sibuka isitiyo ngoba lomtimba wethu unesitiyo levision ephelile besibuza ngayo yona isitiyo. Amen. So lithi lale livi nawufundza nje lapha ku-101 verse number 4 lapho sikhona isitiyo lesibhwebho ayisuke kimi. Amen. So wazi nje bazalwane mina nje ngatusela ukuthi lesitiyo lesibhwebho lengakujabuleli mhlawumbe kwalomunye umuntu lengakujabuleli nangabe ngibona lomunye nayibolethe lengakujabuleli letiyo ngoba umoya bazalwane uhlala kuhle usuke ehlitweni. Amen. So kuze kube lesitokona lekhipha kuze sibe umtimba munye waKristu ngoba ukuthi nasingakhona ukuthi mina nje ehlitweni yami ngitshuse nje ukuthi ayisuke ekwembeni timbo letingasito. Amen. Ngiyende timbo letiphilayo zidle timbo letiphilayo. Amen. Bese kuba ngemehlo bazalwane emehlo ethu bazalwane emehlo ethu akabuke timbo letiphilayo bazalwane singabuki timbo letingasito ukuthi nathi timbo nathi ngoka nakunje njenganyalo nje kulamalanga bazalwane kulela timbo kadamo social media. Amen. Kukhona ngalala kwathiwa nje safunza wabili kwavakala lomunye asahlela. Amen. Kwamangalisa ukuthi kuhle kanjani kufunda livi. Amen. So kunetimbo bazalwane letikhona kulabethu labuka netimbo tonke lethu. Amen. Bese kuba nemlomo bazalwane umlomo ukhuluma lokuningi bazalwane letimbo uyakhuluma ngomlomo uyadakha ngemlomo letinye timbo uyadibhidlika ngalo mlomo. Amen. So bazalwane sengazi ukuthi nje singahlala imlomo yethu ukuze sikhona kuba ngulomtimba waKristu sihlale sitithibile. Amen. Kuze tonke sitawukhona kuba umtimba lomukelekako kuNkulunkulu. Amen. Bese kuthi netinyawo zethu bazalwane netinyawo zethu lapho sihamba khona solo sibe umtimba. Amen. So lokuthi inyawo zethu njengomtimba kufanele bazalwane sathi ukuthi netinyawo zethu ihamba lapho ihamba khona ihamba endleleni lapho bazalwane afanele ukuthi ahambe khona. Amen.
ngoba letiyawu kubazalwane ngayela ukuze sibe kulomcimbi ngayela nje into letiyawusimangalela ukuze ngathi ngoku ofisa ukuthola le labo bengakameli ngakho but-ke lithi lelibi ukuze sibe kunye sibe umtimba waKristu shokuthi konke lelo lakithi emtimbeni asibuyele sikubale sikuthandazele uma ngabe nginemoya yokakhona nginakekela amen so manje kuphele nomoya uNkulunkulu uthi Nkosi Jesu ucela kwale ungiphe umoya wokubekela amen nabe akhona ukubekela ngoba ungiphe umoya wokuthoba amen sishele bazalwane dilitilo uNkulunkulu asentela sona bese kuthi number 2 verse 2 ningalingisileli kodwa ngikuphulo ngokwetiwa kabusha kwetidolotela lithi singalingiseleli amen kusho ukuthi bazalwane dilitilo letenteka evele noma uhamba umuntu omusha noma umake noma umbaba bathi dilitilo asendele singalingiseleli so lasikusalele ngoba nje siwabuzo buzalwane okuthulekisana ngokwendeke amen so asendele intimbo sehlukene amen bese kuthi ngenxa verse 3 ngenxa yesipho sengusa saNkulunkulu ngithikile nonke ningacabanga ukuthi nibakhulu kunalowo kulelingiko amen bazalwane kule number 3 izabamusa yesipho amen sipho bazalwane yinto enkulu kakhulu so sipho salomunye angeke ngisibone la so lona loyo ubhekene nesipho sakho ingaba khona namhla usasa ngaba khona nabani bathi-ke kunesipho saNkulunkulu uma ngabe sipho sakho kukusabela sabela uma ngabe sipho sakho ukunakekela asendele lokuhlola ibhongosi so nasena letimbo bazalwane singe itimbo sibuke ukuthi ngabe tawuthi nangabe nje uyavuka ekuseni uyabuya la hathi mhlawumbe uyafika uyaklina nokuthi wephala isipho sakho sokuthi nakekela ibhongosi amen so ungaye ukuthi batawuthi ngobani so kila bazalwane sisebenziseni lesipho uNkulunkulu lasinikete sona ukuze sitawukhona sibe kulomtimba waKristu lofanele amen so bazalwane ngitawucela nje make mthetha utasibona ivi Lo mlayo tubutfulelwe yiZombodzi Apostolic Faith Church Media.